unit of purpose and action if we are going to develop this country in a modern way. Now, the first president of independent Namibia, Sam Nujoma, has died at the age of 95. Sami Nujoma, perezida wa mbere wa Namibia. Ubuzima, intsinzi, iterambere n'ukwigenga byuzuye kuri Namibia. Umugabo uvuze byinshi ku mpindura amatwara ziganisha Afurika ku kwigobotora ubukoloni. Abanyanamibia bati Father of Namibia. Akaba umugabo wabaye inkweto za perezida William Ruto, we ku giti cye ubona ko zimubereye mu kugena icyerekezo mu ntambwe ze nk'umunyapolitike. Uyu akaba intwari mu baharaniye ubwigenge bw'ibihugu byabo nka Nelson Mandela muri Afurika y'Epfo, Robert Mugabe muri Zimbabwe, Kennedy Kaunda, Samora Machel, Julius Nyerere ndetse n'abandi bagiye batandukanye Afurika yari isigaranye. Gusa kuwa gatandatu ku itariki 8 z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka 2025 mu masaha y'ijoro saa 3:45 nibwo Sami Nujoma yaryamye ukuboko kw'abagabo ku myaka ye 95. Inkuru mbi iza gukwirakwira mu gitondo cy'itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mu itangazo perezida wa Namibia yacishije ku rubuga rwa X agira ati: mw'iki gitondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ku baturage ba Namibia, Banyafurika, bavandimwe ndetse namwe bashiki bacu ntibagiwe n'abandi hirya no hino mu isi, ndabamenyesha ko intwari yacu, indwanyi y'ubwigenge ndetse n'umuyobozi w'impinduramatwara nyakubahwa Dr. Sami Safishuna Nujoma yitabye Imana ku myaka 95 ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 saa 5:45 z'ijoro aguye mu mujyi wa Windhoek muri Namibia. Iri tangazo kandi ryaje kunyuzwa no kuri televiziyo. Bwana Sami Nujoma yitabye Imana azize uburwayi bwari butaramenyekana nyuma y'ibyumweru bitatu yari amaze mu bitaro. Ibi bikaba byavuzwe mu itangazo na perezida wa Namibia Dr. Nangolo Mbumba, wahoze ari perezida wa Namibia waharaniye ubwigenge, ukwishyira ukwizana kw'abanyanamibia. Sami Nujoma, Imana imuhiruko ridashira kandi tuboneraho n'umwanya wo kwihanganisha abanyanamibia ndetse n'abanyafrika muri rusange, kuko Bwana Nujoma asobanuye byinshi kuri Afurika. Bwana Sami Nujoma ubundi ni muntu ki? Nuhe murage asigiye abanyafrika? Umusaza warwanya intambara zigiye zitandukanye mu bice bya Afurika y'Epfo, arwanya apartheid muri Afurika y'Epfo, akaba yari inshuti bya hafi na Nelson Mandela. Kwanza ntizimbye mu magambo kambaye ikaze babwira buri kantu ku byaranze ubuzima bwa Sami Nujoma ndetse n'umusanzu we mu ntambara n'impinduramatwara byagejeje Afurika yacu ku bwigenge. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Managaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Bwana Sami Nujoma ibihe bye by'ubuto yarambye cyane mu ntambara mu kurwanira ubwigenge mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika mu myaka y'1980 kugeza mu 1990. Nyuma y'ubwigenge bwa Afurika y'Epfo mu mwaka w'1990, Nujoma yahise ajya gufasha muvoma yaharanira kwibohora muri Namibia mu gihugu cye. Ikaba muvoma yakoreraga mu ishyaka ryitwaga South West Africa People's Organization SWAPO. Iryo shyaka rikaba ryarashinzwe mu myaka y'1960. Nyuma y'uko Namibia ibonye ubwigenge, Bwana Nujoma yahise aba perezida wa mbere wa Namibia mu mwaka w'1990, ayobora kugeza mu mwaka w'2005. Gusa akomeza inshingano ze zo kuba perezida w'ishyaka rya SWAPO na n'ubu rikiri ku butegetsi muri Namibia. Ariyobora kugeza mu mwaka w'2007 nyuma y'imyaka 47 aribereye perezida. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Bwana Sami Nujoma,
bwaranzwe n'ubwiyunge hagati y'abirabura ndetse n'abazungu. Ibi byatumye iterambere rya Namibia rizamuka ntiryahungabana cyane ugereranyije no kwa Bwana Robert Mugabe wihaye byo kwirukana abazungu nabo bakamufatira ku nda. Uyu Nujoma akaba ari inshuti cyane na Perezida Nelson Mandela, Kennedy Kaunda, Samora Machel. Aba bose mu bihe byabo by'ubutegetsi bakaba bari bafatanyije mu mishinga migari kandi yagutse mu mikoranire yo guhuriza hamwe mu kugena icyerekezo cy'iterambere ry'ibihugu byabo. Mu bikorwa by'iterambere ndetse n'ubukungu, Bwana Nujoma yakoreye byinshi Namibia, yubatse imihanda, ibitaro, amashuri ndetse anateza imbere ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ikoranabuhanga arishyira ku rundi rwego, afungura amabanki ndetse n'ibindi byari bigiye bitandukanye kuko mu gihe cy'ubutegetsi bwe byari bikenewe. Icyarimwe ari n'akagerageza kugira imikoranire myiza n'ibihugu by'amahanga mu kuzamura ishoramari ndetse n'imihahirane hagati y'igihugu cye ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino mu isi. Uyu Sammy Nujoma azibukirwa kandi kuguharanira kubahiriza ihame ry'ubwuzuzanye ndetse no guharanira uburenganzira bw'abagore tutibagiwe n'abana. Dr. Nujoma Sammy yagiye agira uruhare rufatika hirya no hino muri Afurika mu gukemura ibibazo nabyo bitajya bibura kuri uyu mugabane. Icyarimwe kandi ari nako yubaka umubano w'igihugu cye ndetse n'ibindi bihugu. Si ibyo gusa kandi ahubwo yari n'indwanyi nyayo mu rugamba yari ahuriyemo n'abandi baperezida bagiye batandukanye. Ngiki cyo yibuka kuri Bwana Robert Mugabe. I remember here in Zimbabwe there was a colonial oppressor, Ian Smith, who claimed at one point that there will be no independence in Zimbabwe. Not even in his lifetime. But Comrade Mugabe and all ZANU-PF combatants engaged this man and defeated him at the battlefield. Today, we are all happy that Namibia and the rest of Africa are free forever. Ubuzima bwite bwa Bwana Sammy Nujoma yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1929. Avukira mu giturage cya Etunda hafi y'umujyi wa Okahao mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Afurika muri Namibia. Ku babyeyi Herve Mpingana Kondombolo ndetse na Daniel Udoni Nujoma, Sammy Nujoma akaba yarashakanye na Kuvombo Mushima babyarana abana 4 mu gihe cy'ubwana bwa Sammy Nujoma. Igihe kinini yafashaga ababyeyi imirimo yo mu rugo, by'umwihariko kwita ku matungo ngo byari ko kazi ke. Ku bijyanye n'amashuri, kwiga kw'abirabura mu bihe bye byari ibintu bigoye. Gusa yaje gutangira amashuri afite imyaka 10, ayasoza afite imyaka 17. Ahita ajya kubana na nyirasenge aho yakoraga akazi kamuhembaga buri kwezi amashiringi 10 gusa. Bidatinze yaje kuhita ajya kuba mu murwa mukuru Windhoek aho yatangiye kwaguka mu mitekerereze mu bya politike. Kenshi agahura n'abasirikare b'Abanya-Argentine bari mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ntego ze ndetse n'amahame nuko Afurika yagombaga kwigenga kandi byuzuye. Mu rugendo rwe ari nakahura n'abandi bari bahuje ibitekerezo by'uko byanga bikunda bagomba kugena icyerekezo cya Afurika nk'Abanyafurika. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1990 haba igikorwa we ndetse n'Abanyanamibia bari banyotewe. Ubwo Namibia ihita ibona ubwigenge, nawe ahita aba perezida wa mbere w'iki gihugu cya Namibia. Byinshi yakoze, byinshi yavuze, intambara yarwanye, byose ni ibimugaragaza nk'intwari koko. Ku Banyanamibia ndetse na Afurika muri rusange hagiye umubiri gusa Afurika iracyamufite.
ubwo kandi ni gutyo dusoje tunagushimira wowe wafashe umwanya ukumva iki kiganiro cyose wumva hari igitekerezo inyunganizi cyangwa hari icyo twaganiraho ubutaha twandikire muri comment nge nk'ibisanzwe yari wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse iyi yo ni World Today tubona ni ubutaha ciao